Kũringana na aikari a itura ria Sokompia haria mwĩrĩ wa kamwana kau wonekire ũrengetwo mũtwe nĩ atĩ karatindĩte na nyina mũgũnda mũthenya wa ira, no gwakinya mathaa-inĩ ma hwaĩ-inĩ karaga kuonekana na hau mĩhang'o ya gũgetha ĩranjĩrĩria hatarĩ umithio. Ni mmoja wa wale watu ambao wanaweka security hapa kwa hii area. Tumeshangaa sana kwa sababu tumeitiwa kijana mdogo wa shule akiwa ameuawa. Na hii ni vibaya sana. Yule mtu amefanya na hii kwa hiyo kitendo, tutajaribu juu chini ili tusikiane na serikali ili mambo yote iwe sawa sawa. Mwĩrĩ ũcio ũcokire kuonekana kĩroko kĩa ũmũthĩ mũgũnda-inĩ ũmwe wa mbembe, o hamwe na mũtu kilo 2 na nguo cia kamwana kau iria cigũthaĩtwo kamũhuko-inĩ. Na visa kama hivi watu wanaletwa alafu si mingi, lakini hii moja hii inatuchakasa sana. Sijawahi kuona mambo kama hivi. Maafitha a borithi kuma ceceni ya borithi ya Magumo o hamwe na ũtuĩria DCI kuma Njabine nĩmekinyirie mwena ũcio na matwara mwĩrĩ wa kamwana kau nyũmba-inĩ ya kũiga akuũ ya thibitarĩ ya Naivasha. Ahũranĩri a ihoto cia ciana mwena wa Kinangofu magĩkũmithia gĩko kĩu na kũria aciari kũmenyerera ciana ciao na njĩra nene hĩndĩ ĩno ya rũtha rũraya rwa thigũkũ. Mwĩrĩ wa kamwana kau nĩ ũtwarĩtwo nyũmba-inĩ ya kũiga akuũ ya thibitarĩ ya Naivasha. Wazazi tu waendelee kuangalia watoto wao, na pia wazazi wote wako hapa, si wazazi peke yao, akina youth wetu tuwe tunaangalia watoto. Ukiona mtoto kwa barabara hujui vile anafanya, pengine ako na stress, ni vizuri kuuliza mtoto wako na nini, na wazazi ni waulize sana. Ukiona mtoto wako na shida, abia wakubwa wetu juu tuko na chief, tuko na assistant chief, tuko pia na tunaangalia haki ya watoto. Ngĩribotera Inooro TV kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure.